Isreal na Palestine igithie na mbere amemba kuma Dini ya Giithiramu Nimambikite Mirurungano ya Thayu mwena wa Kisumu Kurugama na bururi wa Palestine Magikomithia na makana Magikomithia mabururi ma Kiarabu Maria Makirite Guku Andu ao Magithie na Mbere Kunino.gikundi Giki Gigutongoretio ni MCA wa Aria Anini Marriam Abed Akihoya mabururi maya ma Kiarabu ukorwo makirenga wendia wa maguta kuri mabururi mangi nginyagia Mbara ino ithire. Uratongwo ni mbica ya mirurungano ya Thayu iria ikikite mwena-ini wa Githumo arumiriri a dini ya Giithiramu magitongorio ni MCA wa Aria Anini mbunge-ini ya kaunti no Marriam Abed magitetia mabururi ma Kiarabu ni gukira kĩona thengia mugukorwo na utonga munene hari mbara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gatagati ga bururi wa Palestine na wa Isreal. Mbara ĩrĩa yambĩrĩirie mweri-ini ũyũ tariki 7 igicũngĩrĩria ikuũ cia andũ aingĩ. This demonstration to show solidarity with our people who are being persecuted in Palestine. I want to urge all the leaders in the world, including the Arab countries, that they are quiet. Our people are hurting. They have so much power to bring a ceasefire, and I specifically want to reach out to Dubai. Arurungani aya mararugama na bururi wa Palestine makiuga andu aingi a dini yao ni matete mioyo yao guko mabururi ma Kiarabu magithi na mbere na gukira andu wa kuhuthira utonga wao na gwethera andu a uteithio Igithie kurenga utabia wa maguta undu umwe na gas kuri mabururi mothe kinyanagia na riria mbara ino iri kinya muthia. They have the gas, they have the fuel. They need to cut. They need to cut the fuel and the gas until there's a ceasefire in Gaza, because we cannot have a world where innocent children. Gaza is 50% 15 years old. We cannot live in a world where children are persecuted. Mbara ino yatumukire mweri-ini uyu tariki 7 riria gikundi kia Hamas ari ni kuma mwena-ini wa Palestine gatharikire iguru ria gatura kanini karia kamenyekanite ta Gaza na Isreal makiambika firigisheni ya kwirihiria kuria ciana makiria ya 2,000 ireketie gute mioyo yao, na ino ni kuringana na riboti ya ruhonge rwa kuruta uteithio. Riu arurungani aya makiyumiria gukumithia njuragano ici citari na kiene. Kulilia haki za binadamu ambaye dhulma zinafanyika katika Palestine. Watoto wa mama na wazee wanauliwa bila makosa yoyote, na hawajui hata chenye kinafanya wanauliwa. Wamenyimwa chakula, wamenyimwa maji, hawana jinsi ya kuishi ya maisha. Bururi wa Amerika ni umwe wa mabururi maria marutite uteithio wa mbeca hamwe na matharaita ma mbara kuri Isreal, no kuringana na ndumiriri ya president wa 44 wa bururi uyu Barack Obama ni ugite kurenga uteithio wa irio undu umwe na mai guthii itura-ini ria Gaza ni kuhinyiriria aikari aya, akiuga mubango uyu no ucungiriria Isreal kuhotwo mbara-ini ino. Fika wakati wa kwamba tuseme sisi Waislamu kote duniani tunaipigania haki ya Palestina. Ile ardhi ya Palestina ni ardhi takatifu na ni ardhi ambayo kwamba iko katika historia ya kumbukumbu za Uislamu. Manabii ambao kwamba tunaamini kama sisi Waislamu ni manabii ambao kwamba ni wa Kiislamu wamezikwa zile sehemu. Girifotera Mudingi TV jitagwo maina wa mushwe.